tujifunze kuishi maisha ya Kikristo, tujifunze kuishi maisha ya kindugu, tujifunze kuishi maisha ya Kikristo, tujifunze kuishi maisha ya kindugu, tuwajali wenzetu na tuwasaidie, tuwajali wenzetu kwenye shida na raha, ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuwajali wenzetu na tuwasaidie, tuwajali wenzetu kwenye shida na raha, ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuwapende wenzetu, tuwaheshimu wenzetu, tuwasaidie wenye shida, pia tuwafariji wagonjwa wetu. Tujifunze kuishi maisha ya Kikristo, tujifunze kuishi maisha ya kindugu, tujifunze kuishi maisha ya Kikristo, tujifunze kuishi maisha ya kindugu, tuwajali wenzetu na tuwasaidie, tuwajali wenzetu kwenye shida na raha, ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuwajali wenzetu na tuwasaidie, tuwajali wenzetu kwenye shida na raha, ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuwe na moyo wa imani, matumaini na uvumilivu, tusikate tamaa wakati wa shida. Tujifunze kuishi maisha ya Kikristo, tujifunze kuishi maisha ya kindugu, tujifunze kuishi maisha ya Kikristo, tujifunze kuishi maisha ya kindugu, tuwajali wenzetu na tuwasaidie, tuwajali wenzetu kwenye shida na raha, ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuwajali wenzetu na tuwasaidie, tuwajali wenzetu kwenye shida na raha, ili tuishi maisha ya kumpendeza Mungu.